Ya, tanggungan perahu. Iya, tanggungan perahu. Tanggungan perahu. Disurai, tanggungan perahu, Jadi kami harus kembali dari Colorado Star untuk berjumpa dengan teman-teman dalam kebayaan dan kerinduan setelah teman kami Panjaitan sudah berapa bulan dia berada di sana, di Samara sampai ke Jogja. Saat di mana tuh Beligi? Oh, iya. Ya, saatnya masih tertutup beda itu kan? Iya, saatnya masih tertutup beda. Pasti. Nah, jadi kami datang kembali asabu kita baca pengusai do di dalam Hasurangon dan wihar barang soal apa? Alok sana lagu dari sebelum nami iriba hati-hati. Oh iya mo. Iriba hati-hati. Artinya iriba hati-hati. Dan nama salah sih alai sana pesan tu akha di perdelaan ni ngolu lalu mengalahkan tu sebut tu bari pagar. Oh, yang mau dibilang. Ya. Ya. Ye. Satu mata ni sawito dijololi Dundi bangko sinariamu napamunan ako. Sayu ingot janjimi tariso masumpaho Duso beri ube masira ausiako Sudah tuhoro na usai Salerego Dai nampe sohu sarihon Horan alihon Asabo itamato Sekolah sarjana ni Maranso Kubotolonya Holat kumokopo Sega nama warito alaniho Ibabay na monito Diribahi ito Ate-ate ko Tuk sa mga liyaw ito Alaliho Sa kanto na matibig Horakoro ito Ipuso-puso ko Panikotan na malaw hasian Asa sopurohan Sudah tua
Sohu sarihot holan alariho Asabo itamato Sekolah sarjana mi Naraduso Botolonya Holan humokopo Sirigana mawareito alariho Ipembera monito Iriba higito Ati-ati-ko Tukso mangoli awito alariho Sa hatuna naman tipi Hola koro ito Ipuso-puso ko Panikotan na malaw hasian Asa soburohan Sirigana mawale ito alariho Ibabay na bonito Iriba ito Ati-ati ko Gusto maloli awito alariho Sa kanto naman tibig Hola koro ito Ipuso-puso ko Panikotan na malaw hasian Asa soburohan Panikotan na malaw hasian Asa soburohan Ano lang po sa kanila? Unang bayan, Una pala manikot mo. malikot. Unang bayan na macam-macam misi. Wilujeng jumpe, wilujeng sumping. Selamat datang Colonel Star. Setelah 1 bulan kita tidak ketemu That's right. That we're now gathering in the camp. Ya Una tu manikot. Udah. Udah nagri, oi. Una kami manikoti Udah. Udah nagri, kan.